None District Longmai Part 2 khonai mai Tazei Public Higher Secondary School hai 2025 session khang admission class 6 kare class 8 khang kahau na bam the school kuni sini lungsi rendra mai kai kun khang asai kum 2025 academic session khau class 6 kare class 9 khang admission sponsor 9 na me tuna sai mi tuang Tazei Public Higher Secondary School hai None Longmai Bazar khawrai kilometer kanai dau tat pu khau nai me school khare mi school khau into mai akhani gan mai na nun khang hostel hai ni nai na ba me 58 acres eco-friendly sume campus lung khau JEE NEET NDA tuang counseling integrated learning school canteen akhani cafe regular counseling akhani career guidance foreign country khau intercultural study program hai ka goi hai tingkum tong suna tai na ba me Tazei Public Higher Secondary School roi tam mai hai value education clarity on subject concept maximum career exploration localized education vocational khani skill enhancement mi goi hai qualified teachers exposure trip akhani study tour women's cell media club music class regular games and sport school bus service mi goi hai ni nai na ba me admission tong luan suna incham na khadroi final examination khau mark 80% la tangi thai 100% admission hai school akhani hostel ka jauna free sulauna ba me kai khun akhat khau incham na kanai admission sulawi thai incham na akhat khang 50% jawlo na ba me 70% la tang mai incham na khang free admission sulauna ba me kai khun khau incham na gan thum admission sulawi thai incham na akhat khang tuition fee la law mage tuna sai 60% la tang ma incham na khang 50% admission zawro na ba me Christian mission workers nanun khang 50% admission sulo na ba me mi tong lam kho imbu na thalo ni mai ka thui right telephone number 98766973888 kho hami thai email id tazaifoundation1@gmail.com kho alam golaw nu we lumnu maisam thelai na asai January chuina kathum lauthon khong thum jang kau phujit metan chinthau kan mai khau wa bagai khau goi roi mai pham deng khau kakching police team le BSF 126A company kariuna phujit midwan taikai ka mai khau napcham bura khau ri lo mai bansin ka jat achu phangkan the bansin ka goi tai airgun akhat HE grenade kanai 51mm live HE shell akhat 7.62 mm live round ru AK rifle MT case ru na pungu khani bye bye mai bansin aju phutau kan the kakching police team roi case akhat register sulau kan the tatkamai kagan asa hu thang khapum kabam akhat khau Rongmei Naga Student Organization Manipur election sulana phuam kathan kasiam ka mai khau pau ri pilan pa mai ti hai president post khang ka pa lolona kagan asa tagwang ka mai tai asai Rongmei Naga Student Organization Manipur no office bearer Epishan ka mai vice president Robert Faumai general secretary khani bye bye me aju roi soi silona ti pat ka mai ke tho pau ri pilan pa mai ti hai Rongmei Naga Student Organization Manipur khoroi president sunaba mai ti hai ka tong self interest khani form renu mak mai tan pijang roi president post roi lagan the tuna RNSOM tong letterhead khau ti thai pakan the imbuna happy shan ka mai ti hai president post khau lauda kan the tuna sai QNet victim association kakching roi imbuna phojin golau khang sadat kan the Puam akadroi QNet lam kho phujin gulawlana inchup mai lat mai thai kan mai tang QNet victim association kakching roi pian mak mai indau kan the asai kakching kho samla me dol le kariu ka mai kho kamong kho tai QNet tong victim association members akadroi sa ka mai ki tho puam akadroi lajan sulo kan mai thiak ti hai victim association roi pian mak mai indau kan ne victim nung tuang lat chulo makna sai akhat biak na tuang lat chulana lajan so mai hai victim suba minun ko goi khang tho kapi ki me khauri thai kai mele cham the tana pian mangna sa ka ne inchup mai lajan sulo khang sin thau kan mai tan duan ka goi ta tho ka thia kaw me khaw
ทวนกูบิวระเบติกิ law code อจุไรทิ้งเรากันไหม purchase policy เลยไม่เทียเขา scam สุไหม enforcement department รวยงันนะทิ้งเราดินะ Bangalore เขาไหนไหม QNet ตวง warehouse 2023เขารวยซิสสุกันไหม company consumer affairs corporate affairs ขันนี้บายบายไม่ state อจุตวง code อจุไรทิ้งเราก็ไม่ scam ที่ให้ไปนะสละไม่เทียเขา refund policy ขันนี้ purchase policy นายเดตัวนะสาลนะและรวยเราไม่ไต่ QNet victim association รวยเปลี่ยนมาเกตัวนะสากันเน่มีตัวงลำเขาอิมบูนะผู้จินกุเราดักขังนี้สากันเน่มณิปุร police ขันนี้ law อจุรวยทิ้งเรากันไม่ QNet ที่ให้ไปนะสละไม่เทียเขาละจันรวยเราไม่ให้อกุไม่เทียเขานุนะกวางตงโซตัวนะมาทิวไม่เขาที่ไทยปักขังนี้สากันเน่ก็คอยนายไม่กังขัดนาติสินี้ก็จะออกมักนะเคสรวยเราไม่ให้อกุไม่ตัวงเคสที่น่าโซตัวนะทันกันเน่Supreme Court ringan na scam the to mai sakan sini QNet ti hai online based business de tuna case lo mai hai pian bage katum milong khau imbu na phujin golo da khangni sakane Manipur government tong education law akhani legislative affairs minister Thaunaujam Bachanta Kumar Roy jailau mai bangkhau identification and distribution of aids and assistive devices to person with disabilities and senior citizen kaniu khang assessment camp akhat asai utlau junior high school khau takai kan the AIDP khani RVY scheme bang khau Manipur government tong social welfare khani composite regional center for skill development rehabilitation and empowerment of person with disabilities takyal Imphal le kariuna langpat mai kamong khau tai senior citizens kajauna mansai phakhat ringu daw khang kage nai mai devices kajat azu ni injan parau kane Netaji Subhash Chandra Bose tong phakhat chuina tasat tang mai puat metimik le karyang naina bike rally asai peace memorial maibam lot paching kharoi INA complex moirangan na 9 sector Assam rifle tuang brigadier Anania Boral BSM re lan palau kan the among kautai CEO Radha Krishnan INA memorial complex moirang tuang Advisor Dr. T. H. Gaurabidhu Singh Akhani Manipur tuang bye bye my bikers club sanai kauroi bike rekchruk bura kadam golan samna kone Netaji Subhash Chandra Bose rai kapangkan tat mai India sukhang ninglau kan mai ka goi ti hai tigwang tang khang khani intaw Manipur ko patnaba mai suri tuang luan ka goi hai jai milong khau chujak mai phungwang da khang tuna bike rally hai ta tonge tuna INA Memorial Complex on Advisor Dr. T. H. Gaurabidhu Roy Sakane. Imbu na Manipur khani India hai chujak mai kandi suna kandi kapum kau dilik khang karam dikho tunani Sakane. Manipur Chief Minister N. Biren Singh akhani katong Cabinet Minister Nunle Dolanai Tamenglong kau Cabinet Meeting khang gwang kame khau. Dangka Koror Phaithum Ridaina Sikiu Point Ringuna Khatong Project Runa Tasat Tan Khang Foundation Stone Linglau Kan The Foundation Stone Linglau Kan Mai Project Pang Khautai Tamenglong Police Station Tuang Type 2 Type 3 Khani Type 4 Nong Quarter Tan Khang Tamai Khani Tausiam Police Station Kau Type 2 Type 3 Quarter Tan Khang Kaimai Police Station Kau Type 2 Quarter Tan Khang Kajau Kane Imbu na Tamenglong Bazar Cheng Hai Rigid pavement akhani RCC Roy Bazar Cheng Tan Kai Khang Kai Phundai National Highway 37 Kharoi Tausiam Chang Hai kilometer ringun churuk point restructuring na pu katam khang IT Road Dailong Khare Phalong Tan Khang Buning Mido ti hai Water Resources Bangkau Eco Tourism Bam Kasiam Thau Khang Eklabia Model Residential School Tausiam akhani Phalong Khau Tan Khang Working Women Hostel Tamenglong Khau Tan Khang khani by my project azu kazau kane Indoor Stadium Tamenglong Multi-Purpose Hall kau Cabinet Meeting takai kamai kau tai Minister Govindas Konthaujam Dr. Ranjan Susindro Tinku T.H. Basanta Kumar Singh khani Khasim Basum kaniurai gwang kazau lau kane Cabinet Meeting kau tai 12 Manipur Legislative Assembly tuang 7 session hai February ru kau kahau khangni lading la lau kane Kumna draft Manipur Tenancy Bill 2025 hai approve sukane imbu na Pradhan Mantri Awas Yojana Urban 2.0
comprehensive city mobility plan Imphal khani Thobal lam khau ko phian khane mini stadium Apollo ground khau ta kai ka mai khau tai Manipur chief minister N Biren Singh roi dilung mai nun roi Manipur khau illegal immigration gong mai ta pai na churiak thai na zawam khangnai the tuna sa khane Assam khani Tripura khau illegal immigration roi dilung mai nun khang kung mai tilo na bam mai tai roi niu ni ram thai na bam khang ge nai the tuna CM troi sa khane Tamenglong khau project run ta sat khang foundation stone link mai gan khau chief minister roi contractor goi da tan goi ka gan chana loi lo khang ni sa khane Ilo mai ka gan lung khau ta loi ngam lak ni mai contractor nun khang tho government tong contract hai la maksini nu de tuna ni sa khane Nongning inthan na tan ta ni mai khang na contract hai ti khang kram puni tuna sa khane Manipur ko COVID-19 khani laddu roi ka gan pai na aman the tiki BJP resign me government roi Tamenglong khang development tan asai tu sin thau lo the mi pang khau tai Tamenglong tu khong sang cheng ta loi lo mai water supply scheme natural football ground ka za we tu na sai Tamenglong khau project chui na padai tan loi mai tuang inauguration ni sulo kane Tamenglong khoroi Mahur Road National Highway 137 hai ram dong issue asai na me jang roi ka gan asset suma lo kan the tiki mi hai jai me long khau loi lo khang government roi karam puni the tu na ni sa kane mi tuang cheng hai loi thai Guwahati ta khang Nagaland ta tau dat mangna Tamenglong khoroi tanu puni the tu na sa kane BJP government roi tan khang dinglau kan mai tai thu soi mangna tan pat puni de kumna tan tong quality nai na tan khang subame tu na ni sa kane GMN Biren Singh roi district hospital Tamenglong khau blood bank lau khang ni license doctor Chombo Gonmai health director Manipur khani doctor Maja Chungliu CMO Tamenglong khau inchil lau kane Manipur Tongching district Longkhau Tamenglong district roi rai liang mai suna blood bank nai puni the mi khangta CMO Tamenglong roi center khani state government ta thonku mai suna chamla me khau san da pakane public function ta kai ka mai khau tai hill area committee chairman Dingang Ronggang mai Tamenglong MLA Janghiam Lungpan mai MLA Ibomcha MLA Sandi Kumar Chief Secretary Prasan Kumar Singh Principal Secretary Arun Kumar Health Director Dr. Chombo Deputy Commissioner Tamenglong Dr. El Angsim Dang Sawa khani Tamenglong tuang district level officer nun tribe tuang leaders nun villages authority chairman secretary public leaders khani job card holders aju rai kadam gonglan cham thau kane Zilu paite kajan thaurai khau Zilu gol mai tuna thaina me hai Rongmei Naga community none district Longmai nam khomaye makan mai ka khampu pau ti James paite hai Central Reserve Police Force CRPF talana sanchina makamai tingkum ru na kathum tang the kamai hai kai khun duan kamai tang ka khampu ti James paite kai khwang zal launa Zilu paite hai chinchu gwang ga tonge ka khampu ti James paite makamai tang kapui kapu tong jati ta lai soi dana Rongmei Naga subam da tonge tatkamai January runa sanai kum 2025 khau kakching khunau khau Zilu paite ka kai na kai khau tarai guang khau swainang na arambai tengol 59 unit tong volunteer non rai koki mai the tuna nim kamai kyutho Zilu paite hai kakching khau nai mai dukan akhat khau Google Pay khau sian kap khoroi thai pakan tonge imbu na Zilu paite ti hai inthan na Rongmei Naga mai za the tumai thai padat kamai tang kakai khun me khau silau da kan tonge Zilu paite ti hai social media khau khwai khamlauna kiura mak mai lat aju circulate chaba mai ti hai inthak laukhang khani intaw Manipur khau patba mai ri ka roi zat ka goi khau chujak mai phungwang khang karam dikho tuna sakane mi tong lat bam hai Longmai village authority chairman kasai gai gang mai roi letterhead khau ti thai pakan tonge cham nga lau the